Televisa presenta. Jaz sem se odločil zato, ker je to dobra podlaga za ljudi, ki pač hočejo iti naprej ali v policijo, ali v vojsko, ali v varnostne službe. Če ga zanima varovanje ljudi, varovanje države, varovanje premoženja ali pa pač, če se vidi v prihodnosti v policiji. Policija! Narod nazaj! Miluj! V kakšnih obveščevalnih službah je to pač super podlaga. V prvem letniku smo imeli samo varstvo pred požari. Miluj! Policija! V drugem letniku imamo prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, varovanje ljudi in premoženja, potem ostane varstvo pred požari, v tretjem pride zraven še kazniva dejanja in kriminalistika, tehnično varovanje, varnostno-nadzorni center, se pravi v četrtem letniku je še varno rokovanje z orožjem. Učitelji so kar v redu, sploh kar se tiče strokovnih predmetov, obvladajo področja. 5. stopnja izobrazbe, lahko se zaposliš, lahko kar uspeš v tej smeri, sploh če te zanima seveda. Ko naredimo to šolo, je kar veliko povpraševanja, sploh v Avstriji in Nemčiji za tehnike varovanja je zelo iskan kader. Ajmo svi u Maricu, vozi nas u stanicu, tamo znaju da nas tuku, prošli su u obuku. Ajmo svi u Maricu, vozi nas u stanicu, tamo znaju da nas tuku, prošli su obuku, buraz, slušaj. Čujem toki roki, njih dvojica idu do mene, kažu dokumentaša nas gledaš ako majmune, isprazni džepove, zašto su ti oči crvene, vidim kepove, mora da mi šaraš mozove, šta ti je čoveče, nisam volan ja, neko drugi nije bitno, ja uživo sam u pljuče. Gdje shit, gdje skam, gdje speed, govori gdje je osjetio sam jedan. Evo našo sam u Lizle, mora imat haša ako ima papire, docir je dao ti je mire, ona iz Holanda, mirišu nam vrhovi, govori gdje je bolan. Skini patike, čarape, skini majice, ima li šta, nema ništa da prorade palice, bacuje garant on je blizu ove klubi.